Hai menaze ting choma I zai hai menaze Zeme man sage klum delay I awang riam nenamai kram ke zi kchum ting kum chang na jang kai kchum hamamai ting chog de reguman sa Zeme ko gane hai mena hangge paulia ga de ra delay Nagaland Kohimago Deputy Commissioner Disina Sajawang Dara Kram Q Zeme Daigana Kram Q Zimngu Tinkum Chama Zankai Chumai Design Z20 Summit Business Meeting Bam Rab Zigana Kohima City Ge Drone Rame Limro Rahange Lun Makule Zakachuli Zain Iron Magazine Nagaland Ge Z20 Summit Business Meeting Bam Tinge Kohima City Ge Mam Rozome Shopkeeper Mezai Business Establishment Maramezdu Tingmu Inches Naza Minute Himre Hira Panigu Mam Rozo Bikirame led Rahange Kam Gaidele Zakachidre Nagaland Kohimago Deputy Commissioner DC Sanavasine Zain Assam ge Assam gu spy Dimasa National Liberation Army DNLA nam kyangna spy me banai India ram gu government spy maka ge ceasefire ke suruk kain doga dara hange DNLA nam kya spy me bone Assam gu government je nebligum jai kebligum je pegai kakdai dele je Assam gu chief minister Himanta Biswa Sharma ne DNLA medage rangai kakdai dele za aize DNLA nam kyangna spy me banai India ram gu government spy maka ge ceasefire ke suruk kain do dara je kram Q Tinkum Chana Zang Kai Chum Gena Hachit Q Z Himre Tinkum Chana Zang Kai Chum Realize Zakachudli Zaina North East State Manipur State Nchi Chak Za Teuze Kamne Vekro Nga Za Drugs Free Ne Bamra Hangya Manipur gu Police Ne Drugs Teuze Kamne Vekro Zome Zai Teumze Kangi Bigene Tetibetin Kum Chana Za Nkai Kana Gana Nkai Chum Nungya Manipur State Ge Teuze Kamne Vekro Katlebe Helu Poppy Cultivation Teukan Siabze 4,351 acres Teukan Siadele Zakachudre Manipur gu Police Ne Zai Manipur gu Police Mene Naikum Tinkum Chana Za Nkai Chum Kri Keugenek Zinkeu Zihimre Tinkum Chana Za Nkai Chum Nunge Teuze Kamne Vekro Katlebe Helu Poppy Cultivation Ze Teukan Siabe 787.3 acres Teun Sia Changdele Zakachudle Zan I Popere I Gombe Case Reme Pele Designa Teun Sian Do Takure Leza Sale Zai Manipur gu Police Mene Tetibetin Chana Za Creuses Na Kumgine Chana Za Nkai Zakana Lunge Teuze Kamne Vekro Drug State Gine Nim Pepe Pimi Roll Hai Chumze Creuses Na Za Lak Rex Squeezes Na Miriabe Nim Pet Changle Zachu Zane Chiruna Maza Tetibetin Chana Za Nkai Kana Gine Naikum Tinkum Chana Za Nkai Chum Lungize Pimi Roll Hai Kaze Himreze Srugze Lak Rex Squeeze Chum Miriabe Teuze Kamne Vekro Drug State Gine Nim Pet Changle Zakachudli Zane Manipur Police Ne Mansa Pogai Bechai Shize Tetibetin Chana Za Creuses Na Gine Chana Za Nkai Zakna Lunge Teuze Kamne Vekro Hlu Poppy Cultivation Manipur gu Police Ne Teun Sia Changbaze 14,359.4 acres ya Teun Sia Changdele Zakachudle Zaitige Genza Lu Teukan Siabze 20 acres ya be Teun Sia Le Zasale Zaine Chipo Tinkum Ge Teuze Kamne Vekro Drugs Zome Mina Changkeze High Squeeze Rex Rungmze Nim Changdele Zakachule Manipur Police Mina Zaichipo Roge Mina Changkeze High Mingyoze Rex Squeeze Madaima Mpe Mi Malaysia Teuze Mina High Chumze Hang Rex Rugze Srungma Mpui Mile Zakachudle Zaine Chipo Roge Tetibetin Chana Za Nkai Kana Kumge Teuze Kamne Vekro Drugs Zome Mina Hang Hai Sna Za Nkai Meze Nimdele Zachule Zaichipo Roge Mina Hang Hai Mingyoze Hang Rex Tese Kanama Mpe Mile Zachu Zamina Hang Hai Keze Himroze Tesedma Mpui Mile Zasale Zane Hanai Kum Tinkum Chana Za Nkai Chumge Manipur gu Police Mene Drone Teiluze Teuze Kamne Vekro Katlebek Poppy Cultivation Halu Teukan Siabze 212 acres Kangpokpi District Chendel District Zai Churachandpur District Ge Teun Sia Changdele Zakachule Zaine Delhi gu Chief Minister Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal Banai Punjab gu Chief Minister Bhagwan Manne Njanai Kram Kyu Zikna Tinkum Chana Za Nkai Chum Ntagmai ge Assam Guwahati ge Wangkyu Changai Dele Zakachudle Then Arvind Kejriwal Banai Punjab gu Chief Minister Assam State Guwahati ge Wangkyu ge Biza Assam ge Aam Aadmi Party Workers Meze Sam Rang Cheuga Hange Wangkyu Le Zachule Zai Chirun Magza Panai ne Aam Aadmi Party Lamgene
Assam ge public rallies du bam gai dele za ka chudle zane Delhi gu Chief Minister Arvind Kejriwal ne nznain takmai ge rally bam ge sa za makum tingkum kum chama za angkai ke chum kum ge Assam ge ai general election bam ge Aam Aadmi Party AAP me za te chu gai za pnui za rezi pe ga bina Assam state lui ge kababa kan tawbe electric city za bill pe mi pe mag za nthanan tawra hang du pe gu le za du hat kai dele za sali za Arvind Kejriwal ne sa za AAP Aam Aadmi Party government ne Delhi za te be bizigene di chu to chu tar me tingkum kum sna lungene misonga za ngo pe la le za ka chule ka ne Assam state ge chunaria changje tingkum kum sna government te changdi za madu kan to bdu ngo ma le za du ka chule zai Delhi gu Chief Minister Arvind Kejriwal ne India ram gu Prime Minister Narendra Modi za target za za ka chaulia dai za India ka dai gu Prime Minister te ra le di za na ka chining chinglam ge za chi mira hangge nang le za ka chudle za ai za Aam Aadmi Party me bogu rally bam hange organize te ga member za Assam unit of Aam Aadmi Party AAP mena njanai takmai ge te ga dile za ka chule Zaine Punjab Khalistan Sikh for Justice Gurpad 1 Singh Penu ne Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sharma ja ai Punjab PRO Khalistan Sikh mena India government me kangi blam ge kzau magra hange zai time biadra hange rangai dele ja ka chule zai ai polam ge Gurpad 1 Singh Penu ne njnai kram ke jikna tingkum chana jang khai chum takmai ge Assam ge journalist bam ja Assam gu Chief Minister ja warning pega rajai ai polam ge ja kzau magra hange rangai ra kol te gai dele ja Zaine chige kol tilu rangai bige Khalistan leader Amritpal Singh Kango me mina hangsrung me chuna Assam Dibrugarh Central Jail ge bam je Assam gu government ne theukle beulak le design Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sharma pere ge je action lugule je ka dung de le je du sale Zaine Punjab PRO Khalistan outfit hanam kyana spy mena njnain takmai ge Assam gu Chief Minister je teucha rahange dung be bizigene chuna pachure rahange spy imerme security kadala le ja ka chudle zaine aize kaklebe peblam ge Assam gu DGP GP Singh ne sa Assam police me za central agency mele ne haimana ning hreu zela le ja ka chudle Zaine kram ke Zeme tingkum chana jang kai ke chumria India ka deige state drama ge tingrui ndo dai hange India meteorological department IMD mena njnai tangmai ge rang to gai kak dai be namai kram ke ji ke chum tingkum chana jang kai ke chum hama mai ge Uttarakhand ge tingrui gu jai de sa ke gu le je ka chudle je kram ke ji chum ge ne kram ke Zeme daira Himachal Pradesh Punjab je Haryana ge tingrui je te sak ke gu le je ka chule zaine weather department ne sa ja east banai north east ge du kram ke Zeme tingkum chana ja angkai ke chumria tingrui gu tingchai gu tingpli gu ja tingkai gui gu le je du khachule jai West Bengal Uttarakhand Himachal Pradesh Punjab jai Haryana ga namailug ge tingrui bigine halu te gai ba ja ma kyak lingai bra mesdu den sia do du bige la le ja chule jai chirun mag ja open area chui bige bam le dizna ma pui ja jemna mesdu te jam du be la le ja sale chipo jigene IMD department mena Arunachal Pradesh East Assam Nagaland Manipur Punjab Haryana ge lungmje namailud ge tingrui blud ga halu ta te bje te magje sauga ra hangge rangai le ja ka chule aigena na mai kram ke ji ke chum tingkum changna jang kai ke chum hamamai ting chua ke dei rei gu man sa loi gai dele pi gai jang kingai ni mele ni je to dele